Tengi chat keren berobor sepang kecing pen em. Henry kat nungut sisa nengi tip ke kecing pen em. Kecing pen em nak bantau jungi ki Kristan. Nak bantau junga berjung pi. Kadai kecing hau Jesus Christ. Hak bau blai ulah pha yo Jesus Christ yak perthai man pen em yangi. Man hikai ki barok ki balongken jablai. Balongken jabneng. Takadau kecing nak bantau junga berjung pi kadai kecing hau Jesus Christ. Kecing pen em kawan neng bau Jesus Christ. Hak ba ki kam jong ki apostol ong. Ba om don kinu ki kerteng ha perthai ki bau yo ya kecing pen em. Lai tang ke kerteng jong Jesus Christ marwai. Kata kadai kecing pen em nak bantau junga berjung pi. Ja ayu ki bom pedang ki bom ngai ya Jesus Christ. Kitu ki bom ngai ki bom pedang ya Jesus Christ. Ngimla ban bishar. Henry ublai bishar. Tarkum kecing kai jong kabalang ka ong ba kitu kinum yo ya kecing pen em. Namar kecing pen em kawan tang na Jesus Christ marwai. Hak kerteng jong Jesus Christ marwai. Henry min kata kecing bishar hak mat jong ublai. Man takasi Jesus pentikna ba kecing kitu ki bangai hau Jesus Christ hau kuon jong ublai kin yo ya kecing pen em. Henry kitu ki bom don jingai kajing bishar jong ublai kala hiar hau ta ubrio. Baru jisu pentik naru baik itu ki banget on pha yo mensim bakoi halor chongki te yang abadia phi la khot ban ngai hau jisu Christ ban ngide ban yala bro shakiwai sepang kane ke jingai ke bangi bat bar ke bangi la yo man. God bless you.